Tini angka tata IPL 2024 ni match nong 25 ni hijago MI vs RCB o match thungjanai MI ni home ground wangkhedeo thungjangnai ta tini horni 7:30 o match thungjangnai MI ni maite obo naina thaka MI ni RCB ni obo naina thaka tabrong match duita team ni bro hamya MI ro 8 number tong RCB ro 9 number tong MI ro ke 4 bar ni bising waisa paika RCB ro ke no 5 bar bising waisa paika o match bro kuning team no tuma hena bichutene obo haipano Mumbai Indians bro fast paipan last nti dia ka bro jena ke jena match man bro kom ebong kom ta 1 chok di MI RCB ni ajaga last match 5 match naina thaka ka jaga RCB ro bojak 4 bar MI ro matra waisa payo ke e bidin bising tini preview pitch report match win prediction head to head record taini ni obrok sung saimalai link 11 bhaija obro saimalai sung jodi IPL ni last 10 match wangkhidi home ground naikha men MI ro home ground naikha bro RCB ro 10 ta match sung a jaga 7 bar paija MI ro 3 bar paija RCB ro kita ngada hain naina thaka ka karak tong ta bro MI ro khe karak tong ta jodi tai bro ni MI ni home ground total match sung ta a jaga wa wangkhidi total match sung 113 rakan match first batting khainar bar paija 51 number second batting khainar rok 62 bar mane kha jaga chase khainar rok bar bugui o match chase khainar rok pai ku ta bisi Farke chung tak poila Mumbai Indian ni playing 11 na number 1 Rohit Sharma, number 2 Ishan Kishan, number 3 Surya Kumar Yadav, number 4 Tilak Verma, number 5 Hardik Pandya, number 6 Tim David, number 7 Mohammad Nabi, number 8 Romeo Shepherd, number 9 Piyush Chawla, number 10 Giril Kodji, number 11 Tainok Siniuna, Jasprit Bumrah, impact player kata Akash Madwal no muting mano ka hai chung RCB playing 11 and number 1 Faf du Plessis captain, number 2 Virat Kohli, number 3 Cameron Green, number 4 Chauhan, number 5 Maxwell, number 6 Mohibal Lomro, number 7 Dinesh Karthik, number 8 Mayank Digar, number 9 Ristov Lee, number 10 Mohammad Siraj, number 11 Yash Dayal no muthing naija impact player ngata boisak fan muthing manta bang abato chichi chantai condition ne muthing ta farike chung tauk saimalin umes ni win prediction umes na sab pai mano sab ni yang umes thangi mano ani mate man chini mate ko umes jeka pano MI rok paimon tan bag hinba bro Mumbai Indian riksa kora tong ta umta hiya je RCB rok paimi umta hiya RCB rok pain thaka bro kengma bang timo kengma je bok chance khenani bowling rok taini ni je batting rok tai run rate rok kawang khama tisana ta kes bro match no paimano RCB rok yang sab tongba Virat Kohli mas run khaman Virat Kohli mas a team no soman haiklai ta tai rok joto 0 golden duck umta mang thangbai ta tai na bowling kaham tongo na fielding kaham tong RCB wa Virat Kohli mas kaham ga thong hena wan sok ta tai MI ko joto no prok tang waisa match waisa pai pheka ka prok tang miss kri la ka ta pai ni ko ha final ko thang man hain bagoi MI na hal ka ta wan sok di jin je wan sang man ba jin prediction ko match je kono obrok pai man ta man Mumbai Indians rok pai man ba obrok pai ni chance tong ta kumang ko nang mat ko match man tini ni match sa pai na wan tini match par belai tam na chung Rohit ba Virat Kohli ma tanglan ni ka tini match to par ekdom thas ka na chung na nang boy belai excited ang ta buhras 7:30 ba dina obosang na singui tongo tai video na chok channel subscribe ka ji malin ni tek khana ta kaisa karak video hambai